Ti Masakbayan. Gayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti seryeta yung itaalawas ana pauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Jonah, Nakaragrag saka, gaputag ko'y kuyog tamanan nagpaspasyar ita dito'y park. Kuma, kanayan taan naragsak, Alfred. ketuan met, Jonah mahal. Kanayon tamat anaragsak, gapotag pimping na tagta. Oray siya, nakaragragsakak nagkuykuyog ta. Umay kagarodan, ituloy tanteg pasyat. Kalpasan na, mapantan tumangan iti paborito ta a restaurant. Sige, ijay abanda ti papananta. Adi ti Diyos Manong Ramil, agpalamiis ka, kabayatan ti panagsarsarita ta. Nagdaga ang mat ngamin ti panawon. Agyamanak analin. Katagyamanak. Gaputan nakasarita kamatlangan. Apay Manong, anya ti kunam akayat mo nga ibaga kanya. Ading. Kwa. Kayat ko la kuma kumustahan ti daton ko kan kangayat. Katsapay la kuma. Tadamat namnamak di tapusom. Kuha Manong Ramil, bay anak kumapay amang tingiting iti husto arit na. Awan parikot ading ko. Nakasagaan ak nga aguray. Nga uray kasanupay kabayag. Gaputay ayatan ka unay-unay. Agyaman ak nga rod no kasta Manong. Eso apasensya ka na. Masapul nga min ating-itingak anaimbag ti husto arit na. Tapno awan to ti pagbabawyak. Kas nakunakon. Nakasagaan ak nga aguray. Taay ayatan ka unay-unay. Good morning, Jonah. Blooming ka ita Madlawa talaga ti in love. Good morning matkan ka, Gemma. Sika talaga, sutilan nakmanan. Ngam, wan mo ta? Jack ilibak ang naragsakak. Gaputa nagkuyog kami manan ka ni Alfred idi Kalman ang nagpaspasyar idi parke. Kunak tupay ka. Madlaw launay anaragsak ka iti relasyon yo ka ni Alfred. Wen Gemma, katsapay la kuma. Tawan to ti panubok asaan mi amabailan. Anya ti kayat mo asawan? Siyempre, adalot na dagiti dumtang apanubok iti relasyon mi. Kat idaw-dawat ko asapay la kuma. Taagbalin kami anatibker no dumtang mandayta. Si kakit di mat. Kat syempre mat kabailan yo gaputa agin inayat kayo. Saan ka di? Awan duado iti dayta, Gemma. No kasta nga rod, di ka unay agpampanunot iti negatibo. Pagtalinay dan niyo ti panagtalekyo iti tunggal maysa. Wen Gemma, kat agyaman ak iti dayta apalagip mo kanya. Awan anyaman na. O ala, umay kan. Agtrabaho tan gaputa alas 8 iti agsapa. Inton madamdaman tuman ti panagin ni storyata. O sige nga ron, at trabaho tan. Ang mga numaumtan ta. Oh, Alfred, adda ka maggayam. Sigurado asuko naman ni Jonah. Husto ka, Annalyn. Talaga asukunak tigayim mo. Gaputada papanan mi ita. Ay, sana all. Siyak kumamat ti masukon kan maitulod iti inaldaw. Dumtang tumat lang dayta itibiyag mo, Annalyn. Iti dayta kinapintas mo. Imposible mat nga awan agar-aram kan ka. Jack ili ba? Adamot kit di dagiti agdat-daton kanya. Ngamawan mat ngamin sumgar adot-dot ko kadakwada. Anya? Sika talaga. Napili kan tumat ngamin. Saan ka akas ka ni Jonah agayim mo, asaan ang napili? Saan mat Oh, aday ta ni Jonah. Intayon, makikuyugak kada kayon arumor dito opisina. Okay, umay ka nga rodan. Sabtan ta ni Jonah, kat agkukuyog tayon arumwar dito eh. Nagatang yo kadi aminan nga agas yo, tatang. Wayne, Jonah anak ko. Katagyaman nak itiinted mo apaggatang ko Awan anyaman na, tatang. Rumbang lang ada kami mat ita nga anak yo ti agserbi kada kayo. Nang runa ita, tama nagsaksakit kayo. Agyam-yaman nak iti apaw. Gaputa nasisingpet kayo nga anak ko. Nupay nasapa apim mo sa iday di Marina nga inayo. Nagbalin kayo lata na saya at nga anak.
Gaputa kasta ti insuruyo kada kami nga agkabsat, sipod babasit kami. Iso arumbang lang nga rod, nga iso mati aramidan mi. Gaputa iso ti rumba nga nakaw. Ay, wen gayam. Awan ka di pa'y plano yung agsimpakin ni Alfred. Kaya't ko kumamot din na makita dagiti agbalin nga apok. Awan pa'y tatang, kaya't may asaganaan ana imbag ti panagkalay sami. Ti kayat mi, tay addan tumutan pangrugyan mi inton agkasar kamin. Sa bagay. Ngam diyo ibaybayag Gaputa magagaran ako na madan iti apo. Wan tatang, madanon tulat taday taabanag. Hoy! Ay! Unay kat dayta naman nakagigtot mo, Annalyn. Anya kamutin manang. Apay akilaat nga da ka di talikudak. Agmay-may sa akla ang itay dito'y balay. Ngam kilaat kit din ang nagsao ka di talikudak. Kasano nga min amadlaw na. Kat nakaturong mo ti imatang mo di taladawan tay limod nga ayatam. Anya, saan mo't amanang? Anya saan? Kat nakitak pa yan nagdadad ti luwam. Gaputan nakita ba nag-sweet da ka ni John na anobya na? Di mo unay pigsaan tiyag sa umanang. Ang mga nuad da makangag, nakababain. No di mo kayat nga da sa bali ang makadlaw. Isardang mo ti panagpanpantasyam kan kwa na. Awan to ti makaamu manang. Di na kumamot lapdan. Gaputa day to lang ti mabalin ko nga aramidan. Amok ngamin apulos ajak mapaayat. Gapot na amok no kasano ti panagayat na kini Jonah. Kan may sa, amok ngagpinpin na tigdaunay. Ay, unay kamat ngaminan. No apay mo't atipay nobyo ti gayem mo ti inayat mo. Awan mabalin ko. Gapot ajak mo't maisuro day to'y pusok nga agayat iti sabali. Ni, si kamat gayam ti masabat ko, Manong Ramil. Wanjo na, ating ko. Mapanak man nagpa-share di tabalay da Annalyn. Kaya't mapan ko itad dagito'y bunga tinatang kan prutas, aparakan ko na. Wow, nag-sweet kamutan, Manong. Madamag ko man laang. Agdat-daton ka kaditi gayem ko? Wala ding. Medyo nabayag mo nga agdat-dato na kan kwa na. Kaya't barang addan tumot banagan, ti ayat ko kan kwa na. Ala, lalaingam nga rod ti agdaton, Manong. Kaya't kaapara ka ni Annalyn. Gaputa na singpet kan nagagat ka. Ay, agiamanak no kasta ading. Kaya't numabalin. Tulungan nakman. Tapno mapasungbat ko tigayem mo. Day talagayam. Bay Manong, tulungan ka man nga agpaiso, barang sungbatan na kanton tigayam ko. Annalyn, umay kan. Datati agkuyog, kaputain mo lang dagiti lovers itay. Kaya't mo asawan, sinukon manan ni Alfred ni Jonah? Katuan Apay, saan ka kadipay anayruam kadakwada? Kanayon mat asukunan kan itulod na dito'y opisina, saan ka di? Apay, saan da nga taama uma iti tunggal maysa? Anya? Apay mat alay bagamday ta. Kasano? Tunggal bigat, malam, kano awan sarak tayo dito opisina, kat isoda ti agkuy-kuyog. Natural laang akasta, gaputa agayan ayat da. Kan may sa, itugtugot da tayo mat no daduma kadagiti pagnada, saan ka di? Kas kumainton bigat. Inawis da ka mat, saan ka di? Wan, inawis da, gaputaman sarida ka numanon. Nag-sweet da nga ron. Kuma, adamat nobyo ta, tapno adamat partner ta, kumuy-kuyog kadakwada. Ni kuma Alfred, di kayat ko anobyo. Oh, ada ka di magbagam, Annalyn? Ay, kunak, adan tumatlat ta, ngam saan pa'y siguro apanawan. Sa bagay, husto ka matkit di. O alang nga rudan, mapantan, ang mga numaabutan tapay itinapig sa tudo. Alfred, kumita ka iti roda iti amon. Nagpigsamat gayam ti todo. Sigurado ang marigatan tang agawid no kastoy. Sapay agmotor ta. Sumarding tumot lang day tayo ton madamdama. Agpasyar tapay dito yung mall. Bueno, mapantagid din nagdinner. Oh, sige nga rod.
mapanda pa'y mangan. Sakbay nga ituloy tatag pa siya. Hello? Ha? Adda kayo magayam dito mall. Timagas kami kini Gemma dito Kaputa nagpiksamot ng titudo. Wan nga rod. Umay kan Annalyn. Ditan si nga anti pa nag-date da. Saan kayo umat makasinga? Ala, pag-ururayan tayo iti panagsardeng titudo. Intayo kid din nag-dinner. Agpaiso, Alfred. Ilibre na kami? Anya ka kadi Annalyn. Intakit din. Intayukit din. Mangan tayo pa, kabayatan ti panagiin ni istorya tayo. Sige kayo. Agpasugnudak no paayon nyo ti awis ko. Anya? O alang arudan. Mapantayon. Bareng sumardeng matladagos tinapig sa atudo kat makaawid tayon. Una yan. Nakapigpig sa latnamat titudo. Naimbag lakit din. Taad dato'y dakil apayon ko. Nga, ay na, nakaragrag sa kakita. Gaputa nagabay kami kin ni Alfred ang nagtugaw iti panganan itay. Kaslama itay tayo, di pa nagrek na. Hoy, Annalyn. Sa dino ka di pa lang, di pa panang kung nagpigsa lang arudan dito do. Ay sus, nalabsak mo't gaya man ti balay ni. Ay, agawid akon manang. Jakmat nadlawan ang nailabusak gaya man. Ala, sumra ka kid din. Agim imagine ka man siguron. Iso ana ilabos ka. Ni manang mo't. Ala kid din. Sumra kan. Kanay, ingkag sukatan. Gaputan na basbasakan. Ay, un manang. Ay, un gayam. Ipapudutan nakman nga rod iti danom. Taag kape ang kapaman ang makadigusak. Wan, matungpal, senyorita. Ni manang mo't. Ala kid din. Ingkag di gusan. Tapno saan ka ang maopran. Katamangan mo agsakit ka pa'y. Hello, Gemma. Aping imawag ka. Kaya't ka lang ako mustaan. Sigurado anabasa ka matlaan. Kaputa nakapigpig sa titudo itay. Un nga rod. Medyo adayo pa'y mat ngamin ti mapagna. Sakbay ang adanon ti balay mi. Angam indi guskon. Mayat tirik na. Di nakpakadanagan, friend. Mayat ba't nga rod no kasta? Ngam, dadyo na kan Alfred nga ta. Nakaawid na mo ilangatan? Jack mo? Ngam nakuna ni Alfred itay. Ano saan asumardeng titudo? Maturog dalangan ka ni Jonah iti hotel ti mall. Anya, ay sana mabalin. Sana mabalin na maturog da na kan Alfred iti hotel. Ah? Apaya ka sa ti reaksyon mo. Agsina damat iti kwarto no bilang? Ah? Ay, kasta ka di. Nasaya at matingarod no kasta. Ay, saan nga min arumbeng agkaturog da. Gaputa saan da pa'y met nga agasawa. Sobra mo ti reaksyon mo, friend. No saan ka lang at ang amaam mo? Amang ano panunutat nga da pa naggustom ka ni Alfred. Anya, uy, tila ibagbagang mat, Gemma. Isaksakit ko lang ang tigayam ta. Anya ti amo tayo. Amangan nulok ko ni Alfred no adan mapasamak itinagbaetan da adi da pa'y nagkalaysa. Angaw ko kadilaan. O sige nga Rodan, maturog tan. Bye, good night. Kastamad kan ka, friend. O sige nga, Rodan. Maturog tan. Tamasa patamanan nga agtrabaho inton bigat. Tatang, saan ka no ang makaawid itang ni Manang Jonah? Gaputan napigsa titudo. Saan ang maitulod ni Manong Alfred? Gaputan motor laang tilugan da. Kahit pagturuganin nga ini manang mau. Maturog dala ka nun ijay hotel, tatang. Anya, hotel ko nam. Wen tatang. Angem di kay agdanag. Gapot agsina da iti silid. Nakita kitay ni Manang Jonah. Single room ti ayan na. Iso ang natalgad ti kabsat ko, tatang. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Sige, ingkamit maturugay tapno makainanakan. Alfred, kunak man no nakaturog kan. Apay ngay may kapalang dito silad nga ayan ko. Pastragan na kumapay. Kaya't kapay nga mi nakasarsarita. Sige sumrak ka nga rod. Ala, umay ka. Agtugaw talatan dito'y kama, kabayatan di pa nagsarita ta. Jonah, ipatpatag ka unay.
Apay nga inarakot na Alfred. Pangaasim, ibatan na kuma. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay witaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agayat launay ni Ramil ken ni Annalyn. Isuasaan ang maumuma amang paspasyar iti balasang. Nga uray kanayon nga ibagat ti balasang. At tingitingan na pa'y iti husto, ti marikrik nana. Iti may sa amalam, narabyan da Alfred ken Annalyn. Gaputan abutan da iti todo. Nagdesisyon nga rod dagitoy, amaturog iti hotel. Papagayam, denggan tituloy te seryetay itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Alfred, apay nga inarakot na. Ibatan na kuma. Kung ako nagsarsarita talaang. Pasensya ka na. Nailuyo sa klaeng. Ay ayatin ka nga minunay. Ala, agtugaw talaeng. Kat agsarsarita ta. O sige, ngaminton madamdama. Agsublikan ton ijiseled mo ha. Diyak ngamin kaya't makaramid ta itibanag asaan pa'y arumbang. Maawatan ka, Jonah. Kat pasensya ka na talaga, ha? Sapay la ko, ma. Tadi mo pag-arupan na kung gundawayan ka. Amumat, adakkel ti panagraam ko ken ka. Amok day ta. Diyak lang ngamin kaya't mailawan ta. Laglagi pam, ado pa'y dagiti plano ta masapol matungpal. Ngam, di mo ko mapagduadoan ti panagayat ko ken ka. Diyak to pulos agduado, ha, Jonah. Mamati ak anapudno ka iti relasyon ta. Sige nga, Rod. Aginanakan. Good night. Good night, Alfred. Katlaglagi pam akanayon nga ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay, Jonah. Ikarik nga agbalinak anatibkar kadagiti di maliklikan adumteng apan nubok. Kasta akmat, Alfred. Kat kadwa ta ti Diyos iti amin a plano kan arapaat ta. Ay, Robin. Ngamjak mo't na makaturog. Saan kit din ang maisina iti panunot ko da John kan Alfred? Naturog da iti hotel? Anya nga tandar aramidan da ita. Ay, anya matan. Nagalas ti kastoy ang mapampanunot ko. Anya pa'y lang ter aramidon dito'y salas, Annalyn. Sapay kuti-kuti day tabibig mo. Agtanta na mitim ka, adimot nga rod maawatan. Ni manang mat. Baybay anak kadilat na. Talaga asaan mo ang maawatan ti itanta na mitim ko. Ingkakit maturugan. Masapa ka pa'y ama pa nagtrabaho inton bigat. Anya? Si kakit di ati mapan maturog. Tanasapsapa ti serrak mo ngam iti siya. Na, unay day tanasin na ay. Apay, adaya parikot mo. Manang, nagsakit. Ni, anya tinasakit? Nabara ka kadi? Saan ba? Kunaklakit din no agurigor kan. Gapo iti pa nakabasam iti todo itay. Apay, anya tinasakit? To'y pusok, manang. Apay, nakitam ka di manin as sweet da Jonah kan Alfred. Iso akasta ka. Sigod matakas, Jada. Ngam sana da ito ti pakasaktak na unay. Kat anya nga rod,
Ibagam atap na maawatak. Masaksakitan na. Kaputa naturog da iti hotel. Kaputa sanda na nakaawid. Gapu iti kinapigsa ti todo. Kat, anya, ti parikot mo dita. Amangan no. May lawanda. Kat inton bigat. Ibagatan ton nga kalaysada. Nagsakit. Ay, patsyak, asaan ang mapasamak dayta. Amo tayo mo't anatak ng babae ni Jonah. Kat patsyak, adinan to aramiden dayta. Gaputa saan da pa'y mo't anak kasar. Saan man ngamin atila pang panunutem. Ala, ingka kat aginanan, gaputa ang mga nabannog kalaeng. Good morning, Jonah. Good morning, mat friend. Ay, medyo naladawak. Tanapan ko pa inala to uniform ko iji balay. Kat, kumusta ngay? Kumusta ti? Terabi iyo ka ni Alfred ijay hotel, ah? Ay na, amok, so tilonak manen. Ngam ibagakken ka, awan pa'y napasamak kada kami, gaputa iresrespeto nak ni Alfred. Angaw ko kadilaeng. Am-amo ka unay. Isu nga amok asaan ka abasta agaramid iti banag amabalin a pagbabauyam. Wen, pudno dayta, best friend. Pudno nga dalaan dita ti sulisog. Ngam adda ni Apo Diyos amang patpatibkar kada tayo. Ay na, nagtak na nga talaga ti best friend ko. No pa'y kasta, diyak ibagbaga sa anak to apulos ang makaaramid iti bidot. Ngam, sapay la kuma. Taigiyan nak akanayon ti Apo, tapno itilat panalintag ti dalanak. Wen Jonah, ket dayawan ka, gapo iti dayta ka panunutam. Umay ka, rugyan tan ti agtrabaho. Tatang, natumaryo ka di amin ng dagiti agasyo itang agsapa? Way, nanakaw. Kitagyaman nak Nasayaat nga rod no kasta. Ina ko nagtrabaho. Nakasagana mo't amin ng ditatikanan kan meriendayo. Ipapudot yon tulangan. Way, nanakaw. Ngamasaan ko man arumba nga inaramid mo amin dagita. Gaputa ka ba ilakpay, mate? Tapno adda ko mamit exercise kaw. Agpag na kayon tulatan dita arubayan, tatang. Narigat ngamin no ado ti trabahon nyo. Gaputa ang mga nukumaron tumanan ti asmayo. Narigatan. Sapay agmay-may sa kayo mat nga rod dito'y balay. Saan met siguro? Ang mala, agyamanak. Gaputa mariknak ti kinapatag ko kada kayo nga kabsat. Awan anyaman na tatang. Talagang ipatpatagda ka. Gaputa si kalaangan tinabati kada kami. Alang arudain, ingkanta ang mga numaladaw ka. Di nakpakadanagan dito'y balay. Awan ti dakes ang mapasamak kanyak. O sige nga rod, tatang. Ngam anyaman ti sitwasyon mo. Basta awagan da kami lata. Gaputa damot cellphone nyo. Apa yun, Annalyn? Di ka kadi mo pa nagtrabaho? Aldawan. Ngam awan pa'y matrorobwatam. Kasladyak kayak timapan iji opisina mi itamanang. Amangan no ipadamag ni John ang agkasardan kin ni Alfred. Kat masakitanak laeng. Anya? Anya ka din ti mapaspasamak kan ka. Annalyn, di mo't imbagakan ka asarda nga mon apagpanpantasyaan ni Alfred. Gaputa nobyo day jay tigayem mo. Diyak ngamin maliklikan tag panunot kan masakitan manang. Kat anya nga ro ti planom. Awan, anya kumangay. Anya nga tano umakar kalaangan iti pagtrabahuan. Tapno maliklikam ang makita dagiti dua. Saanan manang? O sige, inakagrubwatan. Agpaladawak na ang asumrak ita. Ngam, sigurado ka, kabailam. Wen manang, di nakpakadanagan. Kabailak da ito. Lumabasak pa'y tata. Sige laeng, Annalyn, balasang kaw. Ngam kabarbaruman, naladaw ka itaas umrek. Ay ko nga min tata, naladawak anak kariing. Ay kasta, nagsangsangit kan samay at balasang kaw. Kasano anadlaw na.
Ay, kwa. Saan tata? Adala ng kagat iti matak. Iso ako nayo alimteng. Ala, ingkan. Tapno saan ka akarkaro amaladaw? Datapay lang ang tiagidan ang mangal daw ita. Nag-half day nga ni Gemma, gaputada ka no emergency di balayda. Ay nga nga taki sumaruno nga ibaganan. Ibaganan samutan nga kasardakin ni Alfred. Kabaulak nga tanubilang. Oh, apay adinak matlasong bata nan, Annalyn. Ada ka di pa kariribukam? Ada ka di ibagbagam? Ay, pasensya kan. Ada lang aming pampanunutak. Apay, ada parikot mo? Ay, awan. Pasensya kan. Adala na lagip ko. Iso adi ka na sumbatan. Ay nga di bagbagam? Kunak, duata pay laang nga agidan ang mangal daw, gaputawan ni Gemma. Ay uwan Sige nga Rudan. Mangantan, tapno saan ta amala daw nga agsubli iti opisina. Agyaman na ka, Gemma. Gaputa manugot ka akaduanak dito'y balay. Awan nga min ni Manang Jenny. Napan iti seminar. Kat duwang aldaw na itay. Katwan Annalyn, awan mat aramidag. Ken may sa, agpagayam tamat. Isong awan rumba nga pagdanagam. Maturog ta nga Rudan. Agabay tan dito'y kama. Sana balit ang nalawa mo't. Wan O sige nga Rod. Good night, Annalyn. Noda ka sa pulam. Riingan naklaang. Wan, di nakpakadanagan. Gaputa kabisadok matan dito'y balayo. Numapanak lang agbanyo. Ang adaman pa'y gayam damagak. Anya day na. Sapay lako mata di nakagura Di mat, agdat-daton kan ka ni Manong Ramil? Awan. Ngam. Awan mat ngamin riknakkan ko na. Mabainak lang amin amang paay. Gaputan na singpag. Ngam, apay. Ada ka di sa bali nga ay ayatam? Kwa, Gemma. Oo ala. Saan kan apilitan amang sungbat iti dayta? Sige, maturog takit din. Manang Johnny, ada ka matgayam dito seminar nga imayak. Wan, ading Lorraine. Kat maragsa ka na, gapot adda ka mo't ditoy. Uray siya ka manang. May mayat ngamin no adam-am mo. Wan nga Rod, umay ka. Hintag tugaw iti labi ti hotel. Dayta no, di ka pa'y makaturog. Saan pa, manang? Agin ni storyata pa'y Madam na matanton ang mapan iti pagturugan tayo. Sana bale, agkakaabay laang mat dagitiin na alada a kwarto para kada tayo. Sige, good night, Jonah. I love you. Ay, unaya. Nag-sweet ka talaga kan ni Jonah, pare. Nagasat ka kan kuana. Tanasingpat kan nagagat. Wen, pari Ramil. Isungarod nga an nadakti relasyon mi. Gapot adyak kayat ama pasakitak. Amangan numapukaw ko. Kat dayta tibanag adyak kayat ama pasamak. Jak lakit di maklon no bilang. Madlaw matkit di, nga inayat kayo. Ay, sapay la kuma. Taklunan nakmatan ni Annalyn. Nabayag nga minan agdat-dato na kan kuana. Lalaingam apare. Anyat mom. Amangan no ag double wedding tayon to. Ha? No kasta adda plano yon kan ni Jonah? Nabayagan na pare. Agur-ornong kami laeng. Ngam itisan ngagbayag. Agkasar kaminton. Naragsakak para kada kayo pare. Katsapay la kuma. Taad damat kaimudingak iti puso ni Annalyn. Tapno addan tumat love life ko. Sapay la kuma pare. Nagasat ka nun ni Annalyn ti maasawam. Nasingpat matlaing dayjay akas kini Jonah. Dito'y kapaylaan sila, Gemma. Inaklabi it agdigos. Kalpasan na, agar mo sartanton. Sige lang. Ngam, ijayak pa'y lasalas. Nakababain mat no, agyanak dito'y silid mo. Idinto tawan ka mat. Okay lang. Sige,
Talaga ana urnos iti amin abanag de jay agayim mi ni Jonah. Aguray ka. Ano da ito eh. Basaag man. Diary. Saanan? Diary mat gayam. Amangan no kaguranak no pakibiyangak ti diary na. Naganagmatan. Nagan ni Alfred tinakitak. Basaag. Ngamjak ag padlaw. Ita ama panagnagak. Nupod no tinabayagan nga atap ko kankwana. Ada ka matgaya man dito salas, friend. Pasensya ka na. Nabayaga ka nagdigos. Naboring ka anang oray kanya. Saan mat? Kayat ko lang kami tiagtugtugaw dito'y salas. Gaputa kayat ko tiagbasa iti pagiwarnak. O sige nga, Rod. Agsukatak labit, ha. Agar mo sartanton. Tapno makapantamutan anasapa iti opisina. Sige lang, Annalyn. Take your time. Kasla tsak makamove on iti nabasak itay. Tsak laing pagarop. Nabayag kaya man nga agayat ni Annalyn ka ni Alfred iti naliman. Anya langan ti marik na ni Jonah agayam mi. No bilang tamaamuan na ti may papan iti daytoy. Anyan. Syakit din ti mariribukan gapo iti naamuak. Mangan ka lang, friend. Inlotok dagiti amok a paboritom amakan. Wen, Annalyn, di nakmakadanagan. Oh, apay. Kaslada kayat mo nga ibaga kanya. Ay, awan. Kitkitaan ka lang, gaputa. Bagbagay mo matgayam ti suot mo. At adang agminar ti kinapintas mo. Kasta ka di. Apay nga rod asaan ang mapansin ni Alfred di kinapintas ko. Ada ka di ibagbagam, Annalyn? Ay, awan, friend. O sige, mangantan. Tapno makapantan ijay trabaho ta. Pasensya kan, Annalyn. Di ka nakadwan idirabii. Gaputawan mo't ngamin kadwan ni tatang iji balay no panawa. Awan anyaman na, friend. Sana bale. Adamot ni Gemma akadwak idirabi Ay, nasaya at nga rod no kasta. Kunaklakit din awan kadwam idirabii. Adda ni Gemma, iso adi kan agdanag may papan iti dayta. Kinapudno na. Kadwain nakmanen inton rabi Nasaya at nga rod no kasta. Annalyn. Naitbag arabiim, aling Annalyn. Umay kamanan pasyaran. Ang nakababain samat. At damot gayam bisitam. Okay lang, manong. Nasaya at kit di ate may ka. Tapno mayam mo kakankwana. Anya? Manong Ramil, iso ni Gemma. Gemma, iso ni Manong Ramil. May sakadagiti agdat-daton kanya. Naragsakak amakamamukin ka, Manong Ramil. Kasta akmat ka, ading Gemma. Sapay la ko ma. Tama kapag siningad ta. Padyak akasta. Gaputa pa nagkunakit, nasayat kamot a tao. Uwan, Gemma. Nasingpot kan nagagat ni Manong Ramil. O sige nga, Rod. Panawan kayo pa dito tapno makapagsarita kayo. Annalyn, itatana ka pa naman tigayim mo. Kaya't kumanan ako mustain ti ayat nga idardarirag ko kan ka. Sapay la ko ma, taadamot kan sumbat mo. Kinapudno na. Talaga nga addan sumbat ko, Manong Ramil. Agpaiso, aglunam ka din ti panagayat ko kan ka. Nasingpat ka na saya at kaatao. Kan napanagnakakmatan, no kasano ti kinapudnom kanya. Isa sige. Uwan, Ramil. Aklo na konti dat-daton mo nga ayat. Agpaiso ka di tinangag ko, Annalyn. Aklunan na kon. O, apay. Kayat mo ka di nga ibabawi? Ay san Kakaisuna analpasan na sinungbatan nak. Kat nagururayak iti mano atawan. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko ita. Agsagana ka, taag kasartan iti kabiitan na panawan. Anya? Apay,
Amom, no kayat kunti pa ikalay sa kan ka? Ne, kunak man ay ayatan nak. Iso nga inaklunak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay witaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimod direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binagbagaan ni Jenny ti kabsat na. Alipatan na kuman tirik na ni Alfred, taamangan no madadaal ti panagpapagayam da. Napanmat ni Gemma iti balay da analin, tapno kaduan na ti balasan. Kinabigatan na, nabati ni Gemma iti silid ni Annalyn, kat nabasa na ti diary ni Annalyn. Iti sabali abangir, inaklon ni Annalyn ti panagayat nga idatdaton ni Ramil, tapno mailamang na ti pudno amarikrik na na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay witaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Annalyn, kunak man ay ayatan nak. Iso nga inaklunak. Ngam, apay nga ron, adi mo pa'y kayat ngagkasarta. Gaputa masapul am-am-am mo tapay titunggal maysa. Tapno awan to ti pagbabaw yan tano bilang. Enjoyin takit di ti ayan-ayat ta. Sakbay nga agpaitalita iti tunggal maysa. Apay, di mo kaya ti kasta? Ibagam laong ta ibabawi kung ti panangaklon ko iti ayat mo. Ay saan Sige. Bayam, saan kan apilitan no talaga adi mo pa'y kayat? Kat pasensya kan no insingasin ko adagos ti panagkalaysata. Nasayata da kan, Gemma. Ada good news, anaamwak ita agsapa. Oh, anya dayta? Nakaragragsak kamatan? Pagsayaatan ta kadi dayta? Saan? Ngam pagsayaatan tigayam ta. Ay, talaga naragsaka. Gamin, agayan ayatan damanong Ramil kan Annalyn. Anya? Imposible dayta, friend. Kasano ang maibagam nga imposible? Kat mismo ani Manong Ramil tinang ibaga kanyak itay. Nakaragragsakak nga ron. Kan naragsakak mo't unay para itigayam ta. Nakaskas daw matay ito niya inaramid ni Annalyn. At tinasayaat, urayan ta nga iso mismo ti mangibaga kadata. May mayat matlaan, no baybay ang ta nga iso ti umuna amang ipadamag kadata. Sabagay, sigurado, ibaga na kadata dayjay, gaputa agpapagayam tayo. Wan, iso nga urayan ta nga iso ti umuna amang ibaga. Amangan ngamin no kagura na ta noon unaan ta. One friend, urayan tangarod nga iso ti umuna nga agistorya, iti maipapan kadakwada kini Manong Ramil. Apay akas to'y tiriknak. Kasla nagdagsan. Kasla pa'y kit din jak may pas nagtagtrabaho. Annalyn, adaingag ni Manong Ramil lunch mo. Atoy oh. Anya? Ngam aping imay pala nang yag. Adumot ti mabali na pagkatangan dito eh. Apay, pudno ka di nga inaklon mo ti panagayat na? Wan, ngam saan arumbang aramidan na ngubing. Ay na, makiwin na swasaksan kan kwa na no kasya na laang. Alaam kit din to inted na. Ay ayatan na kalaang. Iso nga inaramid na ti kasjay. Ngam di mo mat kumakagura jay tao. Anya? Agsarita tayo ton madamdama. Masapol nga ibagam kanyak tipod no. O sige, panawan ka pa dito eh. Apay kasya iti reaksyon ni Gemma. Kaslada mo na itipod no ang mapaspasamak kanya. Umuna kayo latan nga agawid. Adapay nga min pagnak, sakbay nga agawid
Okay, Gemma. Apay, Gemma. Adda ka di date mo ita? Anya? Awan. No addaman, maamuan yo adagos. Gaputa awan limad ko ka ni Jonah a best friend ko. May papan iti love life ko. Pudno day ta Alfred. Aywan kayam, ni Annalyn ngay. Jack pa'y mat nakita itay. Ay, imunan arimwar. Ada ka no papanan na. Ay, saor day di agayam ta. Di mat nagtagtagari may papan iti baro a love life na. Bayam lata. Amang ano saan pa nakasagana amang ibaga kada kayo. Sige nga ro, Gemma. Umuna kamin kini Jonah. O sige lang, sana bale. Ado pa'y ti jeep a paglugana. Anya ka diti ko na mapagsaritaan ta. Apay amasapula dito pa restaurant. Tapno maibagam tipod no arik nam kanyak, Annalyn. Anya ka din na itangay bagbagam. Di ka maawatan. Pudno a best friend ko ni Jonah. Ngam agpagayam tamad. Nasayat ka agayam. Kat narumbang laang agbalinak ba't nasayat kan ka. Talaga adi ka maawatan. Anya ka diti kayat mga ibaga. Pakawanan nak. No jak na igagara a binasa ti diary. Idi imbati nak iti silid mo. Anya. No kasta. Amo mo di. Wen, Annalyn. Kat naklaatak iti dayjay anamuak. Jak pulos impagarop. Anabayag gaya man nga adalimad ariknam ka ni Alfred. Pangaasim, Jem. Di mo ko maibagbag at may papaniti dahito kini Jonah. Sigurado ang gurang anak dayjay. Ngam, kinabaalam tinakipulapol kadakwada iti manu atawan. Apulos adida nadlaw tipudno ariknam. Gaputadyak kayat amadadaal ti panagpapagayam tayo. Kat nakasagana ak ngagsakripisyo para iti dayta. Masaksakitan ka. Saan ka di? Aklon, ngam kabaulak nga ito rin. Nasaya at apagayam ni Jonah. Kadyak kayat amapukaw ko. O sige, ipapantan akasta. Ngam, nangiramraman ka pa'y matmanan iti sabali. Ha? Inaklon mo ni Manong Ramil nga uray saan mo mat nga ay ayat. Sigurado, masakitan mat dayjay no maamuan na dayta. Kunak ngamin no maibawing kan kwa na tiriknak no aramidag ti kasta. Ngam, saan madgayam? Denggam ko matibalakad ko, friend. No talaga nga awan pulos pa nagayat mo ka ni Ramil. Makiwin na suwaskan kan kwa na. Ad-adda ang masakitan jay tao. Nuluklok ko am lagayam. Diyak ang muno kasanong aramidag ti kasta. Amok anapod no ti panagayat na kanya. Kat sigurado ang masakitan iti husto no aramidag ti kasta. Nasaysaya atan ti kasta. Ngam ti pang namnamaam iti awan. Pare Alfred, aginom taman kit di. Pangliw-liwak iti bagik. Apa yan, pare Ramil? Itamang pa nga aginom ka. Adda ka di parikot? Nagapa kayo kini Annalyn? Saan pare? Ngam, nasakit lang tinakam ko. Tapay. Gapo ka dita saan asweet ni Annalyn kan ka? Saan aday ta pare? Pudno, inaklon na. Ngam pulos mat, ajak marik na napatagakan ko na. Kinapudno na. Siipod na gayan ayat kami. Awan pa'y pulos na gustuan na, nga inaramid ko aparakan ko na. Anya? Di na pa'y kayat asuko na kadi opisina da. Ibain naksa, gaputa may saak lang nga manalon. Ala, gusto day ta na panaginom mo. Agsarita kayo ana imbag kini Annalyn. May papan iti day ta abanag. Gemma, nadamag mo ka din ti may papan kadamanong Ramil kan Annalyn? Nga, anya? Naamo kamin, asaan da ka no anaragsak, gaputa saan ka no nga ay ayaton ni Annalyn ni Manong Ramil. Kas lamang mati aksan. Anya? Apay matakas na tinay bagam. Kasano, kanayon kano ti panangawis ni Manong Ramil kan ni Alfred, tapno aginumda. Kat
Di ta na nga ibagbaga ti sakit tinakam na. Anya? Pudno ti kunak best friend. Kinapudno na. Maasyan pa'y kanon ni Alfred kani Manong Ramil. Gapoy ti kas di adjar na. Ay, no amum la kumatipod no mapaspasamak. Kaasi mo ti Manong Ramil. Kasaritak tuman ni Annalyn. Apay nga takas jay ti jar na. Ah? Ay, uwan nga ron. Sige padasam to akasarita. Ngam no siyak. Mabainak ang makisarita kan kuana, may papan iti day taabanag. Pangasim, Annalyn. Ibagam ko makanyak. Noan niya tipod no ariknam. Iti mano abulan a panagayan ayata. Diyak pa'y pulos na rin na ti kinapatagkukan ka. Marigrigatan akon. Diyak la ko man agtagtagari. Ngam talagang amin amarigatan akon. Pakawan anak ko, Maramil. Ngamjak mo ting gagara. Maasyanak lang amin kan ka. Gaputan na bayag kan ngagdatdaton kanyak. Impagarup ko no masurusuro ka nga ayatan. Pakawan anak. Gaputasan kaya makasta tinapasama. Nagsakit na ito yung anak mo ka. Ngaman niya ngay nga ron. Awatak latan ti kinapud no. Kat agyaman ak. Gaputa inik ka nak iti gundaway. Amang iparik na itinapud no panagayat ko kan ka. Sapay la ko mata mapakawan na Ramil. Ayatan ka unay, Annalyn. Katap no saan ka na marigatan. Sige. Itad konti waya-wayam. Kat agyaman ak unay, Annalyn. Masya na ko na kiniramil manang. Kasano da ito yan? Nang pasakitak iti tao anak kasaysayaan. Noan niya nga minti inararamid mo Naman niya nga rod nalpasan. Inton maminsan, amerisam anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Wan manang. Katsapay lang ko mata masarakan ni Ramil ti pudno nga ayat para kan ko na. Aginunta, Alfred. Nagsakit. Inayat ko itinapod no ni Annalyn. Gamapay a pinasakitan na. Adda ka dinadagsan a basol ko. Iswakas jay tinapasamak. Di kagsaw iti kasta, pare. Nalabit asaan ada kayo ti agkagasat. Patibkeram ti rignam. Di mo itulok, ama perdi ti biyag mo. Gapo iti dayto ang napasamak. Nagsakit lang amin, pare. Nagsakit lang, unay. Gusto daytan. Itulod ka ng gibalaya. Nabartag kan. Bebe, anak pa lang, pare, Alfred. Kaya't ko pa iti aginom. Tapno makalipatag. Kaya't ko ang malipatan ti saam amarikrik nakita. Naimbangag sapam, Annalyn. Kumusta kan? Oh, Gemma. Anya tar aramidom dito'y balay. Awan mo't nagtulagan ta papananta ita Sabado. Pastor kan nakpay matagayam. Ah? Sige nga Rod, sumra ka. Dito'y unag ti pagsaritaan ta, friend. Oh, at iti Diyos. Agpalamiis ta kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman ak, Annalyn. Kaya't kalaang ako mustaan. Kumustan tirik nam? Okay ka kadilaan? Kinapudno na. Makonkonsensya ak gapoy tinapasamak. Amok ang nasakitan iti kastonay ni Ramil. Gapoy ti kasya napasamak. Ngam nasaysayatan ti kasjay. Ngam ti agpadpada kayo ang masaksakitan. Sapay na ko ma. Tamakasarak to iti babae aparakan ko na. Wan gaputan na saya at atao ni Ramil. Patsyag ang makasarak tumatlang iti babae amang subad iti napudno nga ayat para kenkwana. Gemma, naamam ka din ti damag maipapan kada Annalyn kan Manong Ramil?
Ti kadi panagwin na swasdan? Wan, apay nga ta. Manupay na abulan ang nagkarelasyon da. Ngam nagwin na swasdan adagos. No, mumla ko ma. Uy, napauli magkamutan. Apay, amom ka di tirason no apay ang nagwin na swasda? Ah, ay saan? Jack amo no apay. Ay, no kayat mo. Kasarita ta ni Annalyn, may papaniti dayta. Kasla mabainak samot nga agdamag may papaniti dayta. Kasla ngamin nagbaliwon ni Annalyn. Kasla saanan akas itisigod nga open ka data. Jack man amo, nalabit. Nga damot rason na no apay akas jay. Ola, ag lunch break takit din. Oh, dayayan ni Annalyn, agpaypayapayan. Intayon ag lunch. O sige nga Rod, mariknak mo't ket di amabisina kon. Inta nga Rod. Oh, Annalyn, anda ka man? Alfred, mabaling ka ding agsarita ta. Adala na patag nga ibagak. Oh, sige, umay ka. Sumra ka pa'y. Umay ka, agtugaw ka. Agyaman na. Napatag sakit di tigagaram ay. Anya ka di dayta eh. Alfred, pakawanan na ko. Namjak yung gagara ti amin. Apay ngagsangit ka. Kan, anya ti kayat mo asawen. Anya ti saan mo nga inggagara. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta italawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimod direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Gemma ni Annalyn. Maipapan iti panangaklon ni Annalyn ken ni Ramil. Kat dita nga inaklon na, anabasa na ti diary tinaud-udi. Kat dita, binagbagaan nga rod ni Gemma, tigayim na. Nupa inaklon ni Annalyn ni Ramil. Marik na ni Ramil, ti kinalamiis ni Annalyn, kenkwana. Kat gapo iti dayta, naging inom, ti baro. Iti may sang aldaw, napan ni Annalyn, iti balay da Alfred. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Pakawanan na ko, Alfred. Diyak yung gagara ti amin. Jak maawatan, Annalyn. Anya ti kayat mo asawen? Diyak kumakayat nga aklonan kan ka ti amin. Ngam nagtagsan ti barukong ko. Diyak muna niya ti aramitek. Kayat kong aklonan kini Jonah. Ngam diyak kayat nakaguranan. Nasaya at pagayam ni Jonah. Diyak kayat masakitan. Pangasim. Ibagam no niya dayta. Lupay kasla maawata kung ti kayat mo asawen. Kayat ko nga gapo amismo kan katipod no. Dungag ka. Ibagakan ka ti amin. At sapay lang kumata maawatan na. Sapay lang kumata di nagtuguraan. Kalpasan nga aklunag kan katipod no ang marikrik na. Gemma, apay ang nagdardara sa nagawid ni Annalyn? Itaman pa'y? Ay, Jack amo. Basta nag-time out kat nagdardara sa pimanaw. Di nakpay nga rod pinagunyan, idinto alinabsan nakpay. Ay, anya nga tati mapaspasamak iti dadya agayam ta. Adan samot parikot na adi na ibagbaga. Wan na rod. Tinasayaat, kasarita tanto tapno maamuan tano apay. Wen man, madanagan namin para ka ni Annalyn. Nasaya at agayam dayjay.
Iso arumbang laang nga agbalintamot anasayaat kang kuana. Day tati si Bubo kalaki na po no, Alfred. Saan ang nagbayag ti relasyon mi ni Ramil? Kaputa si kalat na tilinaon to'y puso. Jack pulos ni namnama da ito anak mo, Annalyn. Pulos asaan mi anadlaw da itakan ka. Kaputa dyan kaya't ang madatangil ti pa nagpapagayam tayo. Iso ngayong karkarigatak ngayon limat ti amin. Jack amo na niya tisawag. Hindi ka madanagan. Inaklon ko kan katipod no arik na. Ngamawan ti sabali akayat ko asawan. Nagdagsan lang amin ti barukong ko. Kayat ko ngayabkas. Ngam agpatinggalaan dito. Sapay la ko matadimon dakdakamatan kini John at tinagsaritaan ta. Jack maikari da ita, Annalyn. Amumat apulos nga awan ilimlimad ko kankwana. Kasta ti kinapudbik iti relasyon mi. No kasta nga rod. Bayam asyak to mismo ti mangibagakan ko na iti may papaniti daytoy. Sige. Ngam pangaasim ta saan mong abay-bayagan. Juan, ikarik Alfred. Ibagak daytoy kini John na iti kabitan a panawan. Saan ka di nga umay ni Annalyn ita, anak ko? Saan siguro, tatang? Awan mo't ngamin timbagbaga nga umay ita. Apay tatang, kailiw mo ka din yung manang Annalyn? Anya? Ay na, surunin nakman ako nakon, Lorraine. Nagubing meten ngay ni Annalyn nga agbalin amay kadwa nga inayaw. Katawan mo't dakas na no bilang, tatang. Saan ka di, Lorraine, ading ko? Ay na. Nagduaan dakbeten nga agkabsat. Panawan kayo man laing dito isalas. Ala, masurun samot ta ni tatang, Lorraine. Saan, manang? Nakaisam tupay ni tatang apimanaw. Adto'y ti Diyos, Annalyn. Agpalamiis ka pa'y, kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na, Jem. Aguray ka. Apay alimlim tagdagi ti matam. Nagsangsangit ka ka di? Jem, Oh, apay ngagsangit ka. Ano ti parikot? mapakawanak nga ta ni Jonah. Numaamuan na ti limad arik na ni Alfred. Ano ti kayat mo asawan? Apay, kayat mo nga aklunan ka ni Alfred ti pudno? Kinapudno na. Inaramid kong dayta. Nagdagsan una yan ti barokong ko. Kaputadyak mayabkas ti pudno amarikrik na. Anya? Kat, anya ti ko na ni Alfred? Gimura ka di? Kayat na nga aklo na kini Jonah ti kinapudno. Ngamkas na jak mat kabailan. Jak lakit di maaklon no kaguran ni Jonah. Kapoy ti dayto yapanan. Kat, anya nga rin ti planom ita? Jak mo. Kayat ko ti makapagpanunot iti husto. Ngam, agtong palak iti kayat ni Alfred. Mapan ko kasarita ni Jonah. Kat ibaga kamin kan ko na tinabayagan na palimad ko. Sigurado ka? Ka ba alam? Masapol, friend. Aklunak no anya ti bunga da ito'y nga ramitan. Ngampat siya manwanasan. Tsak inggagara ti amin. Tsak inggagara ni Alfred ti inayat ko itinapudno. Nay, Alfred, apa kasta ti panangkit kitam kanyak? Da ka dirugit iti rupak? Takas taunay ti panang pereng mo kanyak. Awan, ngam adala na lagip ko. Anya nga iti malagip mo? Ti sana nagbayag a relasyon nyo kini Annalyn. Anya? Ne, apay mo't analagip mo mananday ta. Umay ka man gid di, inta ginom. Pasensyakan pare. Nga madapag nami ita kini John.
Iso adi ka mapatgan. Kasta ka di. Ay, sayang. Agmay-may sakman, gaya man na mapanaginom. Pasensya ka na talaga, pare. Sana pala kumuyog aktukan ka inton maminsan. Ikarik day ta. Sige lang, pare. Ay na. Makapaapal ka mat. Kuma, adan tumot tan love life ko. Akas kada kayo kan ni Jonah. Oh, apay Annalyn, saan mo ka di ang magustuhan te linutok ang masida? Kasla saan kamot ang makapangan? Itay ka lang ang nakasango dito lamisaan. Ngam di mat makmaksayan data nagbasit ang makan, ngayon kargam dita platong. Manang, naimas ti makan. Kinapod no na. Paborito ko dito eh. Saan ka di? Ngam, Oy, di kag sinaay dito sangwanan ti panganan. Ala, ituloy mo kit din ti mangan. Agsarita tanto inton madamdama. Nagado ti tao ita dito'y park, Alfred. Kasla, adapay si bubukal a pamilya, oh. Sigurado akas tanto matibuklan ta a pamilya. Naragsak, kandakkel a pamilya. Anya nga tati mariknana. Numamuan na ti kinapod no may papan itigayem na. Hoy, Alfred! Nakaululi magkamot dita. Apay ka di? Ada parikot mo? Ay? Anya itayan ti bagbagam? Anya kamot ton. Itayak pa lang asumanao. Ngam di mo matgayam dengdenggan. Makapasakit kamot itinakam. Adan samot dun sa bali ang pampanunutom. Iso akas taka. Anya? Awan, adala na lagip ko. Nga mamom, ad-adaga mga agminar ti kinapintas mo, no agmisuot ka. Anya? Anay ko, agkidil kamitin. O may kakid din, ituloy tante agpasyar. Kaya't di ka madanagan. Si kalaang ti pampanunutek, kan linaon to'y puso. Mamati akmat keti. Aglamlambingak laang Alfred. O sige, agpasyartan. Adupay ti kayat ko pagpasyaran itangaal daw. Annalyn, agputno ka man kanya. Ada ka di parikot mo? Apay akasla sa bali ti tigtignay mo? Kasla ka na yun anagadayo ti turong ti imatang mo. husto ka man. Talaga mariribukan ako na eh. Apay, anya ti pakariribukam. Diyak nalapdan tirik na. Inaklon ko kini Alfred ti pud na marikrik na para kan kuan. Anya? Apay nga inaramit mo ti kasta. Ang mga no bumabati pa nagkita ni Alfred kan ka, gapo iti kasi nga inaramit mo. Man, Kat, duwada ka di ka ni Jonah nga agdengdengag. Idi imbagam teriknam ka ni Alfred. saan man ang nilang Alfred tinang ibaga. Mabutangak ngamin. Ang mga nukaguranak ni Jonah numamuan na ti amin. Ay, oo, na yun ti kasta nga inaramid mo. Pinasaya at ingkakasarita ni Jonah itamot laan. Ipudnom kan kwa na ti amin. Agbalin ka na pud ni tigayim mo. Nga oray na riga. Ayan ni Jonah, Alfred. Kunak man no dua kayong adda dito iso nga inawis na. Saan ko akadwa ita ni Jonah? Adala ang napatag na ibagak. Isong inawis ka. Ha? Anya dayta? Napatagsakit di unay Gaputa oray la inawis nak dito restaurant. Sapay ko matadi ka aglibak, Gemma. Anya ti kayat mo asawan, Alfred. Adda ka di amom. May papan itipod no arik na ni Annalyn kanya. Nakaamom iti dayta. Inaklon na kanyak idikalman. Nakunana anadagsan ti barukong na. Iso aday jay. Ima ije balay kat kinasarita na. Adda ka di amom may papan iti dayta? Wan, Alfred. Aklunak. Anya ti planom ita. Naibaga na kadikan ka. No apay nga inaklon na, tirik nanakan ka. Nakunana akayat nalakan no ayib kas ti marikrik nana. Anya nga ron ti planom ita. Ipudnom kadikan ni Jonah, ti may papan iti daytoy. Tsaka mo. Mariribu ka nak.
Amkak nga ang mga nugumura kini Annalyn. Panagkunak kit di kat saan. Rumbang lang ang maamuan mat ni Jonah ti may papaniti daytoy abanag, Alfred. Di kag danag. Awan planok nga agilimod kini Jonah. Nasayaat nga rod no kasta. Di yu baybayagan ti panangi pakaamuyo. Tapno saan nga adangag sakit tinakam ni Jonah, a best friend ko. Tata, nabayag ka din arimor ni Jonah. Medyo nabayag matain. Napanla na kitsinda. Angam urayam labiitain. Dandan ni itanday jay. Angam madamag kuman. Adda ka di pagnayo ita, isong adda ka. Awan, tata. Adala ko man napatag nga ibagakan ko, na. Kasta ka day. Urayam lat nga ruden tigayem mo dito'y salas. Agbuya ka pa'y lang ititibay. Tapno saan ka amatektekan. Sige lang, tata. Uray saanan. Urayat latan ni Jonah aging ka sumangpat. Ay, nasaya ata si Mangpet kan anak ko. Itay pa'y nga agur-uray ni Annalyn ni Jay Salas. Ha? Apay ka no, tatang. Awan magsaritaan mi ita Awan mo tiimbagbaga na. Ingkalatan kasarita. Sige nga rod, tatang. Ingkay ayaban ni Lorraine, taas ikasuna dagiti ginatang ko. Tay nakasarita ni Annalyn. Ang mga no damat na patag na ibaga na kanya. Siya, kunti makamu ka dagitoy. Ingkalatan iti ayan niya Annalyn kat kasaritam. Kaasimot nga agur-uray. Wan, tatang. Mapana ko iti ayan na. Hello, Lorraine? Hello, Manang Jenny. Nakaawag ka mat? Wala ading ko. Pasensya kan ano nakasinga Saan matkit di, Manang? Apay ka di? Kaya't ko kumaasaludsudan, no adda dita ni Annalyn. Naibaga na ngamin itay, ama pandita balayo. Ngam nagbayagan, di malaagawi dan. Pudno ka di nga adda dita? Wen, Manang. Adda diti balay ni Annalyn. Kinapudno na. Urayan na ni Manang Jonah. Adda ka nung ngamin napatid nga ibagana ka ni Manang ko. Kasta ka di. Wen, Manang? O sige nga Rod, saan akon amadanagan, gaputa amok nga adda dita. Wen, Manang Jenny. O sige, bye. Bye, Lorraine. Katagyaman na. Ay, sapay la kuma. Tanasaya at resulta ti pagna ni Annalyn. Sapay ko mata saan akagura ni Jonah. Numaamuan na ti pudno. Wala, nakaturugan ni Annalyn dito salas. Kaasimot. Natuukan san anagururay kanya. May batan ng tigam na. Naimbaglakit din ka na si Poco. Basag man. My first love. Huh? Ay, ituloy ko basaan. My first love is Alfred Manalo, the boyfriend of my friend Jonah. Ha? Pud mo ka diti mabasbasak? Ni Alfred, the first love ni Annalyn? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saanan analapdan ni Annalyn tiriknana, kat inaklon na kan ni Alfred. Ti pudno amarikriknana para iti baro. Iti sabali abangir, nadlaw ni Jonah ti sabali at tigtignay ni Annalyn. Isu a plano na, akasarita tigayem na.
Iti maysang aldaw, napan ni Annalyn iti balay da Jonah, tapno kasarita na, tigayim na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ni Alfred, the first love ni Annalyn. No kasta, agayatan kan ko na sakbayan nagnobyo kami. Jonah, adakan. Apay ngay gamuti dayarik. Iyag mo kanyak dayta. Anya ti kayat asawan da ito'y Annalyn. No kasta. Nabasam ti dayarik. Wan, kat naglatak anigayam Alfred anobyok ti first love mo. Apay asaan mo ngayong bagbaga? Anya ti planom? Pagay-ayaman na kasta ka di. Nagbidot ka, Jonah. Awan plano ka kasta. Katjak ingagara ni Alfred ti inayat ko. Pagkawanan na ko, ma. Kinapod no na. Daytoy abanag ti umay ko ibagakan ka. Kaputa kon kayat ngay limit kan ka ti amin. Anya, tanya ko makinamnamaam amariknak ita. Maawatan ka no gumura ka kanyak. Ngamawan plano ka mang riribok. Mamati ka kumamat kanya. Anya ko mati makagapoy ti panangaklon mo iti daytoy. Kayat mo nga agpabus uya. Kasta ka di. Sana kasta ti kayat ko, Jonah. Kayat ko lang nga awan ilimlimad ko kada kayo. Iso nga inaklon ko. Nga mamati ka man na saan. Awan da ka sa panggap ko. Diyak kayat amadadahal ti panagpapagayam tayo. Anya, Dayta ti pudno. Dayta pa'y ti maysa. No apay nagbutang nga kamang ibagakan ka iti may papan iti dayto yabanan. diyak ka mo, Annalyn. Mariribo ka nak. Kaya't ko ti makapagpanunot anaimbag. Pinagkaykaysaan dak. Amo yu gaya man, ngam diyo pa imbagbaga kanyak. Pangasim, Jonah. Agkalma ka kuma. Awatam kuma ti sitwasyon. Nasyak pa yan ti ayan ti bidot, kasta ka di Alfred. Saan akas ti kayat ko asawan? Ngam awan maalam, no agpailuyos ka iti emosyon mo. Pakawanan nakmat, Jonah. Diyak imbagbaga ti amin. Gaputa kayat ko nga iso mismo ti mangibagakan ka. Ngam pinagbalin na kamulanglang. Saan anapod no agayam? Gaputa di na pulos na dakdakamot ti may papan iti pudno arik nana. Kagurgurat ni Annalyn. Ala, agpalamiis ka pa'y. Panunutam dagiti imbaganakan ka. Di na kanumat ingagara. Isong awatan tayo kumamat ti sitwasyon na. Maawata ko na. Isumat lagayam asaan ang nagbayag ti relasyon da ni Manong Ramil. Gaputa si kalata ti linaon ti puso na. Di nakapulos malipatan. Ala, ingka payagin na friend. Baliwan tayon tulaang ti agsasarita, inton agkalman ti riknan. Wen ngagpeso, Jonah. Awan na saya at ang mapanunot mo. No saan ka ngagkalma. Manang, dayto yan ti pagbutbut nga. Napasama kan. Kaguran ako ni Jonah. Di nakmawatan. Maawatam ko matigayam mo. Nalabit anak laat-laang. Gapo itinamuan na. Agbaaw tumutlaang ti pungtot na kan ka. Sapay la ko tama pakawan na tigayam ko. No apay mat ngamin anipay Alfred tinayat ko. Ngamamo ti Diyos. Diyak ingagara ti kastayana pasamag. Diyak kayat akaguran ang tigayam ko. Diyak kayat ang madadahal tinapintas alinangan mi ngagpapagayam. Ala, husto daytan. Di kagdanag. Maornos tumutlaang ti amin. Nasaya at atao dagiti gagayam mo. Iso apat tiyek ang maawatan da kan tumutlaang. Che, Jonah, apay akino silapam ni Annalyn. Idin to ta imisa mita nakita na ka. amo kapakitang tao lang dayjay. Ngam kinapudno na, traiduran nakto kat agawan na tinobyo. Anya?
Jonah, saan mat siguro nga ramidon ni Annalyn ti kasta? Umay kakit di. Mapantay ti ayan na. Makisarita takan kwa na. Diyak kayat. Si kanti mapanno kayat mo. Ay, naglukon. Jonah! Agsubli ka ditoy! Jonah! Sika. Pangaasim, John. Kasaritan ako ma. Di na kumat kumaguraan itibanag asaan kumat nginaramin. Anya? Saan mo mat kumaapanunutan na traidora? Gapotadyak maaramid da ita. Gapotag pagayam ta. Boston. Diyak mamati ka dagita nga ibagbagam. Gaputano ko manapod no kaagayam. Di mo ko maipalubos ang nagayat ka itinobyo. Uli tagtagkid daw iti pamakawan, John. No nakabaso lakman, iti panagayat ko kini Alfred. Pakawanan na. Ngamday ito lang ti may bagag. Iti ka ano man, saan ka, Trenator? Tanumaramid ko kumaday na. Inagaw ko kuman tinobyo mga oray saan ko ngayon pagbagakan ka. Gapoy iti limad a panagayat ko kankuan. Awan iti panunot ko day ta abanag. Katap no agsardang kan ngagpampanunot iti madi kanyak. Aramid ako na niya tirumba. Sige, agpakadakon. Kat kanayon mo kumalaglagipan. Anapatag ka kanyak. Di pa nagpapagayam tayo. Kinapudno na. Patpatang ka naklaang ti puso. Nga maasya nakunay kan ka, Annalyn. Mabutangat nga ang mga numaibawing kan ka ti panagayat ni Alfred. Ngamin, nasingpat ka nasayaat ka at tao. Sigurado ka kadi iti dayta a desisyon mo, Annalyn? Juan Gemma. Barang no iti kaawan konton diti opisina. Kat agbalin tumatan ang naragsak ni Jonah. Kaya't ko ang makita ti sigod a Jonah ang naganay kay kan naragsak. Kat nalabit ang mapasamak mananday ta. No saan na kun ang makitkita. Kat, papanam nga rod itan ngay. Ada ka din o makaram? Planok na agabrod, friend. Barang mailiw-liwag ko ijay dagiti saan anasaya at anapaspasamak kanya. Kan barang mamimpinsan matan ang malipatak tirik na para kini Alfred. Ay, una yan. May kawa ak amaksayan kami. Saan tayo ang makapagkukuyog akas iti sigon? Sorry, Gemma. Basol ko ti amin. Di mo ko maunay papapasulan ti bagim. Amok asaan mo ang nagayatan ti kastoy, anapasamak. At to'y ti kape, manang. Inyag kundi ti salas. Agyaman nakading ko. Nagadayo manan ti turong ti imatang mo. Apay, di mo pa ilan napakawan ni manang Annalyn? Kinapudno na, Lorraine. Kaya't ko kumanti makikapyakan kwa na. Nung mabutangak, ang mga numaibawin kan kwa na ti panagayat ni Alfred. Anya? Apay ngamin apanunutom dayta, manang. Awan ka di ti panagtalak mo ka ni Manong Alfred. Dakkel ti panagtalag ko kan kwa na ading ko. Amok nga ay ayatan na. Matlagayam. Punasam nga rudan ti kasta ariknam. Makikapya kakit din itigayam mo. Tapno agsublit ti sigod alinangan nyo. Bayam, Lorraine. Ininutag akasarita ni Annalyn. Katsapay la kuma, taag sublin tumatla ang itisigod, tinapintas alinangan mi. Jonah, saan ka kadi naragsak? Gapotag paspasyar tamanen. Alfred, Adda ka di parikot. awan, ngam, kaguran ka di. Itian niya kumaga po aguraan ka. Ngamin, gimura ka ni Annalyn. Gapo iti limod a panagayat na kan ka. Maawatan ka. Ngam amok nga agbao tumatlaang day taaguram kenkwana. Patsyam ko mati bagbagana. Gaputa siyak amis mo.
kat jak narik na nga da sa bali ang motibo na. Nalabit at talaga adi namat inggagara ti amin. Juan, Alfred, katsapay la ko ma. Tama isublin to pa'y tisigod a panaglalaman tayo. Patsak ang mapasamak to dayta. Kat dayto iti kanayon mo alaglagi pa. Agtalag ka kanyak, gaputa ay ayatin ka unay. Kat di kanto isukat, iti uray manupay nga analin. Mamati ak iti dayta, Alfred. Ay ayatan ka unay-unay. Annalyn, nagsaur ka. Nag-resign ka matgaya man ngam apay adi mo imbagbaga kanyak. Pasensya kan, Gemma. Ngamdya kon imbagbagakan ka. Gaputam mo kasangitan nakmanan. Saan ka din nagpakada ka ni Jonah? Saanan? Amok amaragsakan dayjay. No saan nakton amakitkita dito opisina. Si kantulatan ti mangibagakan ko na. Di ka kumamanglit-lipat ha, Annalyn. Saan to apulos? Gaputa ipatpatag kayo agagayim ko. Kat idaw-dawat ko. Asapay lang ko ma. Tadumtang tumot lang ang ti panawan ang apakawanak ni Jonah. Asino tikit kita mi ti dayja abanda, Jonah? Di mat table ni Annalyn dayjay? Apaya sa bali mo ton tinakatugaw. Saan ka di asimrot itangal daw? Kwa, Jonah. Diya ko nadakdakamat ka. Ngam nag-resign na ni Annalyn. Anya? Apay ajak na amamuan. Apay, adda ka di mat lang patag ni Annalyn ka? Gemma, nasakitan laang gapu iti naamwak. Ngam saan akayat asawan dayta. Analipata kong tisigod apa nagpapagayam tayo. Lukas ta. Saan mo akagura ni Annalyn? Kuma, ngam iti daytoy nga inaramid na. Ad-addan aguraak. Gaputad di man la nagpakadamot kanyak. No kayat mo, mapantay dya balayda. Sarungkaran ta, sakbay ti flight na. Anya? Mapanan iti abroad? Wan, Jonah. Agabrudan ni Annalyn iti umay abulan. Sigurado ka kadi, akabaalamon asangon ni Annalyn, Jonah? Wen Alfred, diyak kayat amapan iti abroad, asaan kami pa'y makapagsarita. Sige nga rod. Agkukuyog tayo kada Gemma amapan iti balay da inton bigat. Wen Alfred, kinapod no na, kailiw kumuton ti sigod alinangan tayo nga agpapagayam. Agim-impaki ka madgaya mon, Annalyn. Di mo't inton umay abulan pa'y laang ti flight mo. Nasaysaya atin tinasapsapa manang. Amangan no adadyak maisagana. Kan maisa, nalipatam ka din. Agtapos ang tibulan inton bigat. Uy, nagpaiso ah. Ay, Oh, apeng agsin na ay ka. Di mo ka di kayat nga gabrudan? talagamot ano mabalbalin. Kadyak kayat nga umadayo ka. Nang runa, kat adamot na talgad apang gadam diti Pilipinas. Nang apay ngamin amasapal nga umadayo ka pa'y laang. Manang, among mati makagapo saan ka di. Sapay la kumata maawatan na. Di ka madalagan. Dwala ang atawan ko ijay abroad. Makaurnong aktumat siguron iti umdas apag negosyo. Hala sapay la ko mga rod, tanasaya at agasat ti sang bayam ijay. Kanayon mo akid dawon ti panarabay ti apo, inton addakan ijay. Uwan manang, kat agyaman ak unay iti panang supsuportamlat na kanyak akanayon. Lapsan ka pa dito'y salas, Alfred. Sumre ka kundi ta silid a pagababangak. Sige lang, pare. Apay pare, madi ka ditirig nam? Naggasat ka, pare. Taado ti mangipatpatagkan ka. Ngam siya ka. Awan. Ne, apay anak ko nam dayta. Amokon ti amin, pare. Amokon. No apay as anak anayat ni Annalyn. Pare Ramil, di mo ko mapanunutan na pinagkaykaysaan da ka. Ngamin, uray sak,
Nabiit ko pa'y anaamuan ti may papan iti dayta. Maawatak mo't kindi, pare. Ngam nasakit lata para kanyak. Inayat ko itinapudno ni Annalyn. Nalaos ti kinaragsak ko, idi inaklong na ti ayat ko. Ngam gayam, Di mo ko maguraan ni Annalyn, pare. pare. Jakmat kindi kagura. Gabutan na ibaga na kanyak. Akayat na kumaamaibaw ing tirik na kanyak. Ngam tirigat na. Saan akas ta tinapasamak? Talaga nga minaditay kontrolado dagiti paspasamak iti biyag tayo. Adda dagiti bambanag aditi maawatan. Uwan nga ron, pare. Ala, sapay la kuma. Tamasarakan tumot ni Annalyn ti ayat, aparakan ko na. Agpapankan ka, pare. Anya ti amo tayo. Ang mga nuda kayon tumot lang kini Annalyn ti agkagasat iti udin na. Diyakon mang namnama iti dayta. Basta siya ka. Tarigagay ko tinasaya at agasat para kanyak. Kan kastamot tan, aparakan ni Annalyn. Manang Jonah, Oh, Lorraine, ading ko. Apay akas na tilangam. Anya tinapasamak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seryeta o itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta o itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manang Jonah, Oh, apay Lorraine, anya tinapasamak. Apay akas lang madandanagan ka. Agsao ka kuma. kuha ngamin manang. Aggurigur ni tatang. Jak amo ti aramidag. Ha? Apay, nabara ka di unay? Intaray mo kuman ay di ospital. Jak ngamin amo ti aramidag, manang. Mabit lang, inta kitaan ni tatang. Ayun ay kitadanag yun nga kabsat. Masit lagurigur da ito'y. Kasta unay ang titaran tayo. Di mi ngamin kayat amapukaw da kayo, tatang. Kasta nga agpaiso tatang. Iso nga agpaimbag kayo kuman. Nagbaaw maten ti gurigor ko. Sa nabalay ta naglingetak maten. Ala, agina na kayo nga ruden. Agluto kami kan ni Lorraine iti paborito yu amasida. Ay na, agyaman anak ko Talaga amarik ti panangipatigyo kanyak nga amayaw. Wen tatang, talaga nga ipatpatagda kayo unay. Ala, ingkay maturog ang tatang. Sana bale, natumaryumutan dagiti agasyo. Madamdaman taw nanak. Sanak paimot nga agtuglab. Adaman madamag ko. Nagkapya kayo ka din kini Annalyn nagayamaw. Saan pa'y nga rod tatang? Diyak matamuno kasano nga asitgak, kan kasarita. Nasaya at atao ni Annalyn. Kat maawatak adi namot inggagara tinagayat itinubyom. Mabutonak lang amin iti mabalin ang mapasamak tatang. Ang mga maibawing kan ko ano ti panagayat ni Alfred. Agtalag ka itinubyo, manak ko. Di ka agpailuyos iti kasta ariknam. Gaputawan na saya at nga ibunga na. Wan tatang, ikarigatak nga awatan ti sitwasyon. Tapno agkapya kamin kan ni Annalyn.
Dayta ti kasayaatan, anak ko. Nadamag mo ka din, Jonah? Tiyan niya, Simangpot ka nun ni Annalyn. kasta ka di? Anya, tanti lang nga na ita. Siguro, nakarkaro apin mo daw. Tinasayaat. Mapantay jabalay da inton bigat. Ay, mabainak, Gemma. Nang runak at saan kami ang nakapagsarita, sakbay anapan iji abroad. Intakit din. Amok akayat na tamatla ang amakita da ija agayim ta. Sige nga, Rod. Iturturot kun ati mapan. Kaano ta nga, Rod, amapan? Ura inton bigaten ah. Sana bali. Awan serek gaputa Sabado. O, sige nga, Rod. Mapantay iji balay da Annalyn, intun bigat. Sigurado ka kadi akayat munti makisarita kini Annalyn ita. Wen Alfred, kinapod nuna. Kailiw kumutan da iji agayam ko. Rumbang langag kapya kayon. Nang runak at natulag ti kasarta. Wen, sapay la kuma, tasan agimura ni Annalyn. Gapoy ti reaksyon ko, itilimod a panagayat na kan ka. Amok ang maawatan na dayta. Nasingpat ni Annalyn. Amok dayta. Iso nga rod ang nagbuto nga idi. Amangan ngamin no. No maibawin ti panagayat mo ka ni Annalyn. Anya? Saan to ang mapasamak dayta? Gapot ay ayatin ka unay. Sikati inararapahap kong agbalin nga ina, dagiti agbalin tong anak ko. Alawanan. Ala, intarotan. Itulod na kun iji balay. Tapno makaawid akon sakbay asumip nga. Apay ading ko, saan ka kadiarungkan? Agpasyar ka kumamat atap na makarelax ka. Masadutak manang. Awan matanda giti sigod akakaduak. Di Gemma lang. Agpasyar ka Di ka kulkulong latan dito'y balay. Wen manang, mapanak tulat ta. Agurnusak pa'y dito Nakagulgulong amin. Pasensya ka na ading ko. Diyak kamin masangot ti agidalimanag, gapota makumikumak. Maawatak manang. Makiasawa ka ngaminan Tapno adda kadwang agidalimanak. Anya? Sika talaga. Ay, siyak manan tinakitam. Naimbag nga oras mo, Annalyn. Mabalin ka din sa rungkaran da ka? Ha? Gemma, adda kayo? Wen, gaputa kailiw da kan amakita kan makadwa manan ngagpasyar. Apay, saan na kami ka di akailiw? Umay kayo, sumra kayo. Di taon nagtipagsasaritaan tayo. Umay kan, Jonah. Nakamatider ka mo ilatan di taruhangan. Diyak namin amo no. Welcome ako no saan. Umay ka man kit di tarakupan ka. Ay na, Annalyn, friend. Kailiw ka unayan. Puray siya, friend. Kat ulit ak manantag daw iti pamakawan kan ka. Sapay la kumata mapakawan na. Nabayagan anapakawan ka, Annalyn. Kinapod nuna. Nagpatangka na klaang. Ngam kayat ko launa yan, ti makikapyakan ka. Nakaragragsa ka kita. Kandi ka madanagan. Nakalipat akon. Kat day tati pagyaman ako na Gaputan nakalipat ak idi adda ak ijay abroad. Ay na, makapailuyos kayo matadwa. Gustong day ta. Jonah, damagam man kit din. Ayan ti pasarabot akin kwa na. Ano? Apay nga ipadalan mo paila kanya. Talagang adda pasarabok ka na kayo. Kat special dagi jay. Sigurado ang magustuhan nyo. Sige nga Rodan. Ingkalaan nun. Kaya't kun amakita dagiti pasarabom kada kami. Naragsak man nga ruden at ipa nagpupuyog yung agagay manakaw. Wan tatang, talaga nakaragragsakak. Nalaganon tiriknak ang makikalay sa ni Alfred.
Nang runa kat, naibaga ni Annalyn, anak kalipatan. Nasayaat nga rod no kastamanan. Awanan parikot, no bilang ta... Taan niya, ading ko. Di mo pa'y ka di na ibaga kini manang mau, anak ko. Talaga saan pa'y tatang? Mabuti nak ngamin. Ang mga nulapdan na kami. Anya ka din day nga ibagbagayo, tatang. Lorraine, ading ko. Mabalin ka din nga ibagayo mat kanyak, tapno makarelate akmat. Maamak ka no ngamin amang ibagakan ka, nga adan nobyo na. Anya? Eh, Adan nobyom, ading ko? Saor ka? Adda gaya man, ngam di mo pa imbagbaga kanyak? sorry manang. Nagamakak ngamin nga ang mga nulapdan na kami. Apay ko mga aramidak dayta. Ang agoray ka man. Asino ka di tinobyom? Kwa manang, ni Diego, akabsat da manang Annalyn kan manang Jenny. Anya? Iso tinobyom? Di ka madanagan. Sa anak apulos ako montra, gaputa na singpot ni Diego. Kasla jak mamati iti imbagam, Jonah. Nobyo ni Lorraine ni Diego, akabsat da Annalyn kan Jenny? Uray siyakmat. Ngam na kumpirmak mismo kan ni Manong Diego dayta. Katpudno, friend. Awisim nga rod idan tapno maki-double wedding dalaangan kada kayo. Anya? Oh, adtoy, nagluto ak iti naimas a merienda tayo. Mangan kayo iti ado, ha? Kailiw kunti kastoy. Ngam di mo unay palokmagan ni Jonah gaputa ang mga nusanton nga umanay ti wedding gown na. Ah? Ha? Ayun na niya. Ang sana bale, italaang mat. Mga naklat ta iti ado. Sana bale, saan mo't affitted ti gown ko? Huwag ka di. Mangan kalat na. Gaputa uray lumukmag ka. Kat ay ayaten na kantulat ta ni Alfred. Wan apay nga awan pa'y boyfriend mo nga aging gaita. Di mat ko nam, anak kailiw-liwag kan. Katwan mat. Kan may sa, adan boyfriend ko. Ha? Umay kayun to inton kasangay ko, inton umay alawas. Iyam amok to kada kayo ti boyfriend ko. Ang paiso? Wan, pudno ti pagbagak. Iso nga umay kayun to inton kasangay ko, ha. Tapno mayam amok kada kayo ti boyfriend ko. Saan ka di ang mabalin nga ibagamitan kada kami tinagan ti boyfriend mo? Mamaminsan ton ti panangibagak. Inton kasangay ko. Maala, mangan tayo kitin. Ado ti inlutok amakan. O sige, no kastati ko nam. Annalyn, agsubli ka di pa iti abroad? Saanon? Di na kon palubusan ti nobyok. Agkasar kami mat kanon. Anya? Ang mga numakigiddan kan kada kami. Saan? Umununa kayo. Gaputa na tulagan ti kasaryo. Ay na, nakaragragsakak. Jack ni namnama nga agsubli ti sigud alin nangan tayong agpapagayam. Nakarkaro pa'y kanya, Ti amok kat saan na kun amapakawan ni Jonah. Naamiris ko nga main asaan arumbang agumura akan ka. Nang runa pa'y ta. Agbalinton nga ipag mo ni Lorraine akabsat ko. Wanmat, iso arumbang laang nga agbalin tayo anasaya at ititunggal maysa. Gaputa agbalin tayon ton nga agkakapamilya. Manang, sa dino tinaggapwam? Kan, anya dagita awit mo. Nagadumay. Napanak naggatang iti isagot ko kani Annalyn. Kasangay na nga inton bigat. Ay, uray siyak. Adamot isagot ko kankwana, manang. Ang magustuhan na nga ta. Patsyak akasta, gaputa saan mo't anaarte ni Annalyn. Nasaya at nga rod no kasta, manang. Tapno sa anak ang mabainan kankwana. Sige Pag tumarak pa'y ni tatang iti agas na. O sige laang, ading ko. Sigurado ang makla at dagiti gagayem mo. Inton makita,
Kan maam-amu dati nobyom. Sigurado day tama nang. Ngamin, awan apulos na dakdakamat ko kadakwada, may papan itinobyo. Iyam amok tulatan intun bigat. Alang nga rutin Ingka maturugan. Gaputa masapat apay nga agriing inton bigat. Sige manang, mariknak matan ti banog ko. Happy birthday, Annalyn! Ay na, nakapinpintas kay ti day taasuot mo. Agyaman nak, Jonah. Umay kayo. Agtugaw kayo di banda. Happy birthday, Manang Annalyn. At iti sagot ko. Agyaman nak na rin. Angam saan ka kuman nagtaktak pay. Naragsaka kun nga oray makita kayo la. Happy birthday, Annalyn. At to'y matisagot ko kan ka. Wow, nakapimpintas kay ta. Agyaman nak, Gemma. Happy birthday, Annalyn. Ato'y matisagot ko kan ka. Agyaman nak. Uy, nagmayat matang tiisam ni Annalyn, Manong Ramil. Ah? Wan nga rod. Anya nga tanong.